Bai, hementxe gaude, Paco Aristeken, hasteko moduan gaude. Galizia da aurtengo herrialde gonbidatua eta hori horrela izanik, oraintxe ordu batean puntuan, aretoan berriketaldi bat hasiko da, Galizia eta Euskal Herria, galegoa eta euskarari buruzkoa hain zuzen ere. Momentu batetik bestera hasiko da, baina labur bada ere aurre hartu nahiko genioke berriketaldi horri, eta hain zuzen ere bertan zeri buruz hitz egingo den, eta areto honetan batutakoek zer entzungo duten jakinguran, hementxe dugu Paco Aristi, eguerdion Paco. Kaixo, eguerdion zuei ere bai. Konta iguzu, zer izango da gaurko berriketaldi honetan? Gaurko berriketaldi izango elkarrizketa bat, bion artean, eta beak agertuko du sarreran Galiziako literaturaren historia, menden zehar eta nola iritsi den gaur egunera eta zer egoeratan dagoen eta bar. Nik ez dut hori ingo, hemen jende eskalduna da batipat, eta gutxi asko ezagutzen du jendeak, euskal literaturaren historia eta hola, nik gehiago ikutuko dut hizkuntzaren egoera soziopolitikoa eta soziolinguistikoa Euskal Herrian. Idazteko orduan, garantzitsua baita, ez bakarrik sormena egitea etxean, baizik eta gizartean zabaltzea zure lana. Eta gizartean sustraitzea lan hori. Orduan, pixkat bi enfoke horiekin hasiko gara, eta gero ja elkarrizketa bat izango da, Jose Estebez da moderatzailea, eta berak planteatuko dizkigu. Gaiak eta horren inguruan egingo dugu eta tet bat, ez da? Eta jendeak ere izango du parte hartzeko aukera. Bai, nik uste baietz. Nik uste baietz. Josen esku dago, baina bai. Ez da arazorik izango. Eta zergaitik Galizia urtengo herrialde gonbidatua? Ez dakit, hori antolatzaileek erabaki dute. Ez dakit, orain dela egia da, bizpahiru urte edo hasi ziren herrialde bat gonbidatzen. Ohitura bezala, hau Frankfurten eta egiten da, ez da? Eta Katalunia gonbidatu zuten, kurdoak izan ziren, pasan urtean oker ez banago. Eta, da ezarri den ohitura bat, eta urten Galizia. Nik uste dut, oso hurbila da, Galizia, guretzat oso maitea da, gu ere bai haientzat, hizkuntzak antzeko egoera batean daude, katalanak adibidez, askoz boteretsuagoak dira, indartsuagoak, 8 milioi dira, biztanle, gutxu gara bera, biztanle aldetik igualtzu, 3 milioi, eta orduan, aman komunak asko dauzkagu, eta nik uste, alkarren gandik ikasteko ere bai gauza asko. Eskerrik asko Paco, zeuk esan moduan babira antzekotasunak bi herrialdeen artean eta Euskal Herritar batean hitzak entzun eta gero, Galiziar bati emango diogu bukatzeko hitza. Está con nosotros Darío Xoán Cabana, gallego, escritor y también traductor. Buenos días. Muy buenos días, Egunon. País invitado de este año, Galicia, en la Feria de Durango. ¿Cómo habéis cogido la invitación? Con gozo infinito. Con gozo infinito porque, sobre todo eu e sobre todo unha gran cantidade de nosotros que estamos vencellados dunha maneira especial ao País Vasco, aínda que desgraciadamente non falemos unha lingua tan difícil, tamén como Paco Aristi fala o galego, pois hai unha fraternidade, desde que eu empecé a escribir en lingua galega, hai unha fraternidade co País Vasco, e eu, por exemplo, un poeta que me acompañou durante toda a miña vida foi o voso Gabriel Aresti, que empecé a ler cando tiña 16 ou 17 anos, alá no ano 68, e non parei de ler a toda agora, e algúns máis que levo agora. Naturalmente, teño que ler en castelán, pero estou nos lendo, a pesar de leros en castelán, estou nos lendo en vasco, e estou lendo a nación vasca a través deles, Aprovechando que empezará esta pequeña tertulia, este acto, ahora de un momento a otro, ¿qué mensaje intentarás transmitir a los aquí reunidos? Eu vou falar un pouquiño da historia da literatura galega, unha síntese histórica en 4 períodos que eu considero que está dividida a literatura galega moderna, e non penso transmitir ningunha mensaxe profundamente sociolingüística, nin política, nin todo eso, que si quero quixera que me permitiras saudar o novo proceso político no País Vasco e desexarvos o mellor dos éxitos. Darío Xoán Cabana, eskerrik asko. Eskerrik asko. Tira bortxe itzordua, zuen interesekoa baldin bada oraindik ere gara izabiltzate, aretora hurbildu eta berriketaldi hau entzuteko, hasteko gertu daude guztiak, jende beixentek erakutsi du orain arte interesa, baina oraindik ere geratzen da lekurek, beraz, hortxe interesa edukiez gero, ordu batetan aretoan duzue itzordua, galegoz eta euskaraz, Galizia eta Euskal Herriaz.
eguerdion denori eta mila esker tortxagatik. Lehenik eta behin, galegoen Euskal Herrian bizitzen diren izenean eta nire izenean ere bai, Galizako literatura aurtengo gonbidatu bezala aukeratxeagatik, Gerediaga elkarteari nire esker on, zutxu eta beroa adierazi nahi nioke. Gaur, egualdi txarra, eurilla eta eurilla, acae un poema de Federico García Lorca que pouco máis ou menos decía así: chove en Durango, meu doce amor, camelia blanca no ar, brila entebrecido o sol. Bueno, el decía Santiago, pero Durango tamén pode acaer. Hemen gurekin gaude bi idazle oso aipatuak, eskerrera Dario Xoan Kabana Galizatik eta eskuinera Paco Ariste Euskal Herritik. Dario Xoan Kabana, a miña esquerda, naceu en Roás, pertenece á bisbarra da Terra Chá, situada casi no centro da provincia de Lugo, da nación galega. É unha bisbarra moi fértil e moi abondosa en escritores. Hai unha longa xeira de escritores que naceron nesa comarca ou bisbarra. É membro da Real Academia Galega. É un dos grandes escritores actuais. Eu, para min, persoalmente, con Méndez Ferrín e Bernardino Graña, son a tríada máis importante da poesía actual galega. Sería moi longo facer unha biografía da súa traxectoria biográfica, tanto en poesía como en narrativa. Hai incluso unha novela, Morte de Rei, na que o rei Fernando de Castela morre recitando o Pai Noso en euskera, gure aita, seruatan seraná, etc. Galván en Saor, outra boa novela súa. Últimamente dedícase moito a traducir